Bah, pak pasampian. Nah. Pada bareng anu, biasana abareng Mas Indra. Pak Sarupi. Ah, tak lah tolongku. Iya, guys. Koran kan. Adun koran debul kon iki. Bimbul koran yang kotak kaca dulu yo. Yo bulli ho on, yo bulli ho sama lam dia. Lapal-pal. Alhamdulillah gula buat dua kan di on posisi dok ni. Teman bang nasabah. Ya kalau aku bilang gue. Ogo, sepeda motor putar. Pas tembusan nu kasa, nggak tengah Suramadu kasa. Yang nyaman mendorong bang. Yang kun bade neng petetna kasa. Apa kasa nyaman. Anal pe kadang gelor, Pak. Dah bisa. Dekat dulu bisa. Mundur, Pak. Mundur Jadi libur dia. Terus libur sina kenapa? Kalau tak buru iya, jangan parah jangan bakar. Oh ya, un. Iya, ada dia dengar dia tak buru. Betul. Di dekat raya ini. Belum pernah. Pak Golo. Hah? Pak. Belum Pak. Roti pula kena. Sip. Ceet. Tengah betul. Nah, dulu. Bawa tanya, berapa? Sama belum. 2 meter. 8. Hah? Iya. Sama belum kok. Iya, ada badai, Mak. Wah, lemur dong. Lubur gotong siapa tu ya? Kok nak dia ben lep kok tabuk tak lep. Kata kenapa cakap sampai. Hah? Nama? Tabu ngaji. Telur aja gini. Telur aja ke bo. Coba macam ni kok di depan aku rumah. Kayak pasal sekor gini. Kote. Mendrongi di lekar. Telur beri selekor, koncen beri telur canting.